Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la rabba siwah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din hunafa, walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi la yanfa'u fihi malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apo samban salam puji tatukbar ko si kaam tukbar kay bin keman pagsarang sukol at demikian pupujian sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin tiya na isag kitibiwe ni tatimok yena ituin dumain tanda magtimok-timok katawakan mag-imon-imon sabab nin niya dulang wa ito pinagharapan dulang pe me sarap-sarap lauk nin sumagawa tiya kita magtipon-tipon kaysa nin tanda kasilasate bi sirambuwa parambua kadwenen tanda di sabiyene kasilasate bi atawakan yene kabaya tibi ngahati yene sara Allah subhanahu wa ta'ala demikian nin kabaya tibi kasib tibi kakale yene ni farman Allah subhanahu wa ta'ala dok hadis Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok salta pente misan sa peme dikit-dikit niaan yene ngahasir ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pente ka Islam ituin kasupaya tahinang tibi yene paduman atawakan tiyaw yene silalan pagdunya tibi dok pente silalan haplahat yene patujuhan tabi dambua parambua amban kita biyuan menjadi tasabut we tabi dibuhi amban me pente yene pagsadya si Ramadan ituin tege bakas na we tasabut yene me ginisan subay hatinin pagluto tabi atawakan tanim tabi gated inesep atawakan gated kinaipat ke miyaan inesep tamanan gated kaipat tabi pene me tasabut tabi palabay-labay pasalan penta si me pagtaubat atau kan ka-ikhlas yene penta si kemon amal nahod to kastad tahinang we tabi atau kan tatunay we tabi demikian katagnan we tabi dibu yene penne pagnapaka atau kan yene inkaram pege pente in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintuanten nabo tasabut tok tawaktul we me pente kaulamaan sin hadis kasuisuihan kita kaakahan in kaniyaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bang patek kanin Ramadanin kuwe iye upamahan atau kan ibarat yene penne baliu mo ulan landes demikian nataan yene pente sin tinanen sin manusia demikian penne wakana ajwada ma yakun di Ramadan dok painne in kanyaanen atinen basag tamanan magnapaka atau akan mu siene sin altane segepente bang tasabut in karamin napakai nagsiparasek si kitehin yene in alta dok bakas we te tasabut dibuy in ginisan pente subay te yene pag napakaten atau akan pagkaramten in karamlo ko pagsuyo mga dukwa awe sayo tabasag te yene hatinen gay pagkakuriput te si me kemon yene tasabut lay kwe ni me painte ilmu bang hatinen niya lu ilmu no panuinuinu atau akan pagnasihat pamesep no atau akan subay kyo sayo atau akan karim yene painte si bang niya kawasen panabang no miskin atau akan atau zalim labi-labinen te dlu si bulan mahamulya kwe ni bulan Ramadan ituin atau akan pente yene alta katau atau akan kemon ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ini makajari panabangno atau akan pangawenno yene dambua pagkahino manusia niyan
luon ke peinte yene manusia yan miskin takilaleno atau akan gay sumagawa si waktu ye magsifat yene peinte kaelum atau akan manusia atau akan pinapanjariwen tantu-tantu dated kalupahante sabab dia kita peinte si bulan Ramadan dok itu peinte yene sahad-jihad di sintuan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yene me sahabat ne taeddo wete ini pamintangan tabaktul atau akan ta tugila yene me alen dambu amban sini anke ne peinte Abdurrahman bin Auf. Menjadi pente in karam atau akan yene in sayu atinen awe sayu atau akan yene tuen pag napakai tuen sube gay pagkuliputan no atau akan tampat nen si atas dua yene tampat sube lai buus no in hatinen yene sambatan Tagalogin palabigay nun atau akan pangangurung nun atau akan kasayu nun sube hatinen si dua atas dua tampat gated kyo hatinin magduwe-ruwe yene musan iya atau akan bang altain magnapaka atau akan nabang sime atas 22 para kala ituin. Kaysa anin yene pain ne in karam hatinin pagkakaram no atau akan pagkasayo no yene pain ne muna si baran no. Ikadua yene tampat sube gay hatinin pagduwe-ruwehan no atau akan dakyo hatinin magatras abante yene muusan painte yene in tatabangan nun yene painne al-karamu painne mal akharin dok painne yene kasayo atau akan panabang no pag napakano pangangurung no yene painne dok aasad di amban yene baran no yen sine-sine nebe tabut sa pente in pito ginisan ne manjari tagnan te magbalik kinuntinyo yene tapik te dibuhi niya an yene pag napaka atau akan yene karam tege painte yen sintuan ten yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok yene hatinen gay dakyo magpuriputan atau akan ngengke man yene ampat tasabut lay alta no neki atau akan yene tuen kawaseno atau akan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si pamaranan no atau akan ilmu no si waktu peinte niya magkalagihan si ampat kasabut lay labi-labinen to si Ramadan ituen subay dakyo magduweruwe dakyo tinalo yene musan ye ampat para kalamian atau akan ngusal iye pangurung yeme si me barhajat lay sabab nen si bulan Ramadan ituen asal tantu-tantu ne sadya inkemon pahalain sambatan meanuhin minultiply atau akan pinagtamba manamba atau akan pinagtambak manamba. Ine pente tagnante yene due bahagian itu en ampat amban due me tampat pente sube ke ulu hatinen karim atau akan ge ke magdue rue ge ke magkarupuripot atau akan sayu ke pente si atas due parakala le sabut de dahil lupain me kaulamanin penne kun kariman penne manafsika taniyaun penne in jasad nun atau akan in pamaranan nun amban penne me yene tuen pangangurung atau akan dakyo magpuripot yene si pamaranan nun ine penne kaulamanin penne in penne dambua muslimin tantu ne sadja gay ko me ne kinengkeman inkemon tasabut le si pamaranan ne dok gay we ne ko mian tiniwas yene amban kemon kalagihan ne kwe me kalagihan ne pagkakan atau akan panamet semme kwe mian atau akan kwe ne me kwe kalagihan ine ne hatinen kwe me kalagihan ne lune ke amban me pente panya kwe mian sabab kwe me kwe tulo kalagihan kwe mian sabut ne kwe me laptop ne ke atau akan cellphone ne bang mag cellphonein atau akan bangkwe me magtatanemin dok meli kabeo ne bagay kata ni nanggung sing kamunti kayo atau akan magtanggong sin kalahinganin buak lahingnen atau akan bangkwe inte kwe me magpepesihin gay pagkuriputan nin barannen bang niya bisab kayane pameli ne bangka supaya ne gay ngindam bangka pente sin me ka anuhanin sin magpepesihin duehin dok sambatan anuhin Pisa ala zalik atau akan patuhutun na inkemon pente gini sa namban may enlay. I pente yene hatinen tasabot hatine itwen yene kasuyo no kasayo no hatinen si pamaranan no. Penne kaulamanin penne yukrimul mar'u nafsahu
bi alla yahrimaha min ihtiyajatiha ad-daruriyah kaya tasabut lay wa an yatana'ama bima ahallallahu min at-tayyibat fa fil karami ma'an nafsi iqrarun wa syukrun li ni'amillahi azza wa jal. Itu yan ini kaptangan sini kaulamaan Arabin atau kan kaulamaan sini Islamin pamano dok painte panessa nessa we de sikite supaya yene tahinang ti atau kan teddo te kwe sa pantun ibarati tiyaw yene painte luo na ke hatinan si Ramadan ituin atau kan puas sin Ramadan atau kan tegilan te ellum tu si dunya ituin. Pain me kaulamanin pene wa anya tana'ama bihatinen in kawian bang niya di sabsinsin no dahatinen pagpuriputano nin barannon misan dupeta sabot Imam Syafi'i dagsek ne yene tuenin tuong nun dagsek nin pitakanon we alta usin kau masing-masing ne pain mangan burukatel da apente yene tiwasun atau kana hatinen palugiun kau magkalugianin pente pamaranan nun ubus asadihin atau akan yene magkapusaka sinalta numyan yene magdapat-dapat magparuntunganin. Hatinen dinak bisab kaya ngusal sumaga painne minapayibat. Yene kemon me parakala hap dak sinalal dumain panagdahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain panagdahan atau akan yene pamegesan wa isara Islam. Atau akan dumain hatinen kabunsihan we me painte pamaranan nun kaya atau akan si pamayam yene pagkahino atau akan suga-sugano. Si waktu kaya pente yene ngusal inkaram atau akan magnapaka yene ituen si pamaranan numian esebun sadya bangien usal no si dumain risab pinakaatan atau akan si aturan ne ruisab dialem sara ruisab bangatinin in takakanin halga nin sampu pila kirinin usal nun dumain sab kiawatinin ngusal dangibule pamakaat no nebusin nga miskinin mayam mata si kau sumagaw inusal we no painte si aturan ne esebunin niyan dambuha amban me panunay no yene mag-ikrar kiyo magsabennal kiyo atau akan mag-confess kiyo atau akan ito inabe magsabennal kiyo dok pa inne pakiteno in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si pamaranan no dok pa inne dambuayen amban me dalil pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu usal no yene tuen alta pangurung Allah subhanahu wa ta'ala si kaumian yene si aturan yene si sara Islam yene si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala dambuat ni yen amban me lalan yene pagsuko no si Allah subhanahu wa ta'ala. Na si waktu kaya yene tin magnapaka si pamaranan no usal no hatinen yene alta pangurung Allah subhanahu wa ta'ala yun atau akan kawase yun pente usal no si pamaranan no dumain sa busal no hatinen panganyayano sinipagkahino sumagawa usal no kawase pangurung Allah subhanahu wa ta'ala kau yun hatinen si panapanabang no si mi'a tazalim atau akan pangahat sin alta sin lahat no atau akan yene ilmu na yun elosangin pag napakano atau akan natin pasaplag no atau akan pamaesen no si may kapung tinaihan no yene lupa amban me pente parakala yene Islam atau akan lupa amban me pente yene lahat patujuhan atau akan yene me ni'mat kwene me pente kakeseg no kwe miyan bangka panabang no si Adam buwa lamma kwene tasabut kubang di elosangin Lama-lama kwe miyan bang min pente galon 10 liter kwe miyan sabab tala lumak nen gana atinen lai giripure mag-eddo ang bankupong tapanabang no maglepetotan ni muase miyan de pente hatinen pagdwerwehan no tinabangan mengket na esete yene en bangi en tatunete esete yene hatinen ituen Uhurmatan Allah subhanahu wa ta'ala sabut sa yene painte si buwa bang hatinen tapag napakahan no atau akan tausal no atau akan sayo kiyo si pamaranan no amban kemon ni'mat atau akan kahapan kasanyangan Allah subhanahu pangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala si kau kiyo muslim hatinen labi luba nen tiya kita pente si bulan Ramadan pegeng eddo kita sintuan amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tegge itu in kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi netel si waktu tekka yene in bulan Ramadan. Bangka pa inne atinen ituen
nenggehan penne atau kan nune yenein kasayu atau kan karam si pamaranannu essebun saja pa inne yene tahinangnu atau kan tatuneino yene pa inne si atas dua para kala ituhen kaisanin pa inne kwena tasabut si tugutugum yan izharu ni'matillahi azza wa jal hatinen pa ano no kay miyan pabalinyaw no si waktu ke ngusal niyan si pabaranan no kwe duwe no pinabalingew atau akan pinatampal, pinagwa, pinasahaya yene ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala inlu si kawiwen kwe duyen bang usal no bang takiteno in pamaranan no ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala lune ke kwe me alta-alta tapangurung niyan tausale nurusad si aturan ne tested no in ni'mat hati si pamaranan no yen puunan yene pagsukur no si Allah subhanahu wa ta'ala bangkoy kaya kaya miya natin kaolos-olos kaya miyan tagabatik-batik katawakan tagalinggat-linggat tawa kaya miya no hatinen ito yung lait-lait miyan ngalinggat kaya seb no ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala iyo kaya ne pinabadjuan atawakan pinaolosan yene olos linggat-linggat niyaan atawakan kaya miyan bang kaya seb no hatinen kaluka kaya laptop nun punan no makaaten si Velux atawakan Skype Tesed no in ni'mat alta pangurong Allah subhanahu wa ta'ala in par sa bawan pente pagwa no in kasaben na liyene hatinen ituen pagsarang sukul no si Allah subhanahu wa ta'ala in ipente yene izhar ni'matillahi azza wa jal yene hatinen bangin usal no atawa kan gay pagkuriputan no sayo kyo si pamaranan no miyan dambua amban na iye pagpabalinyaw yene ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala in yene me pente tapangurong si kaule. Ine pagdalitan to basta riwayat pente we Imam Abu Daud pente si sunanne. Ine penne atarajulun itu in hadisin atarajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yalbasu thawban radi'an mumazzaqan. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر ni'matillahi alaika wa karamatihi. Itu riwayat sin Abi Daud amban pente yene sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya penne bambua pili lella misita at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta penne yene in panamit nin atau akan pamadju nin penne yene badju andang ni binasa bahasa gene tatug sukwe me banglay sititehin lahune gesse ne dok salta penne gesse lapat ni topak. Tagpaharap niya penin lella miyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinilawe Nabi Muhammad penne ine penne ga penne niya te dalta no yuen ga te penne niya yene hatinen sin pamelino badyo. Tay ine penne no miyan ni pen sambong nen niya penne ya Rasulullah. Ine penne alta atau akan nikmat pagdaya pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin. Keman penne ni'mat pagdaya tinan si zaman day niya penne si ako Rasulullah. Bang penne sabut ni nuntain hek ka penne kauntaan ko bang may zaman te ko ito hatinen ko may wheeler miyan atau akan tarak madya miyan atau akan lori miyan. Bang penne sabut ni penne yene ito en kanamin hatinen kambing. Iyo penne agen ni penne kapenno penne yen pas lang penne silat kamin kambing ko. Bang penne tasabut yene penne inkurain yene penne agen ka penne lehak atau akan lebak penne sin puno kamin yene penne kakura-kuraan ko. Bang penne tasabut in rakik hatinen slaves atau akan banyagaan penne maghidma atau akan si zaman na dumahelo niya yene in banyaga atau akan servant. Et ka penne yene hatinen banyaga ko siluma tabelliwe ko penne. Naway pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyo pen in panamet nun kuyo in panemek nun. Bo pen ne in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala in sikaw yu magtambak manambak we kyo pen ne hatinen niwas sin baranno we kyo magpalugyan sin baranno. Ina pen tabisara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam into.
Faida ataka Allahu malan bangkeo pa inne urungan Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaya tawakan arta falyura pakitehun pa inne pabalingewon pa inne yene bakkas atawakan asar limpa pa inne yene ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala indok pa inne yene karamnen kasayuknen kui ko patampalon pa inne pabalingewon yene in bakkas atawakan limpa pa inne yene in karam hurmatan Allah subhanahu wa ta'ala in kasayuknen sikao dok pa inne yene pa inne nikmat pangurung ni sikao nangkan ni en painte sube ge hatinen ni nikmat itu en atawakan in karam kasayu atawakan pangangurung ine ne ke maknane kama magpatawa ni atawakan in taglay matumawain Nayan pente subay en pakitete. Dami ha pente penadaran tasabot atawa kan note kita sidang buhay ten ba kita hatinen. Ituin ka batuk laku misan do hatinen in kau yuen gomahan nun ibuhan itar ni atawa kan yen ituin laingan nun hatusan hektar ni atawa kan hatusan labo nin hatusan ibu ni. Atau akan misan dian ginis-ginisan na hatinen pag-usahanon lune ke jeep atau akan budega sumagawa kau badyo nun badyo karut-karut sambatan na magkakalang makanak-makanakin dok puyot-puyotan de kay miya an penne sawal karut-karut ge penne ted do binunot subay binakdakan dia ut ge ted do binunot subay sidabun hamot ta kyo pen tamban may kuyen lay Sube pente yene pakiteno si panamet no atau kan hatinen si pamaranan no. Kasupaya sababin Islamin gay pente baya hatinen yene magpuriput keo. Hatinen atau kan yen keman keo sin alta no hatinen si pamaranan no. I pente ikaisa izharu ni'matillahi azza wajal pabalinyaw no yene in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pente si pamaranan no. Suga si aturan ni sab dahil sa pente bangkyo dayan na tamanan kay metdara kay metay aka taw kanto silisoy mekit ne kyo si alta mekit ne kyo hatinen dumen sa biten ano sinduwe me anuhin pamekit we da sigupanin me pikit limihatos ne dahil sa pente kwen dok geha bian pente dumen na kwen magpente ket sigupan lay dak ka magsigup pente da tumain sumagaw amban me pente me kwen mag-israt ne sampai pamekket anine pamekket ni insigar atau kan sigupan mahadjemiaan atau kan sigupan diki-diki yene pende pinta limihatus me pente takitete ten silat Arab na dumain sabihin dahil kyo magisra atau kan isa pente niya inaltano kay miyan datos nibo ganiya pente pasadihan isa buwe no pag napaka si asad di kemon ledjay mihane ni leddihan inanakandanon Jemi sanwe ni lebian in pamaranon sabab pa ino baya ko nuhut atawakan yene tin matukla ko Abu Bakar. In Abu Bakar ini man len langkew. Tumagaw inkite sarang-sarangte. Bangya insin no dangibo. Dumain sa kihatinen magpuripot gew sal no dangibo. Lingusal kew dahatos lay. Dok nadak to kew pente misan dambuak pilak si anak. Ilo atawakan anak miskin-miskin. Tapangurong no dok en naun sab. Bangtek kay waktu pagzakatin zakatano ni sab. Suat dahil sa pente hatinen sampai kay meiten pamelino bagirin pagsadakano mamatya pente magbasag siniman da pente. Sabab in Islamin dinakyo magnapaka dinakyo hatinen. Gay magkuripot suga pente si aturan ne gay sab sumobra yene sababan kamiskin nun. Dot gay sa pente sumobra gay dinak itu ini nabe. Magkuripot kya tamanan pa sababan yene makatiwas atau akan makalugi sin pamaranan nun. Wene tasabut lay agin ne polong hatinen. Agin ne polong in makanakin magtanggungkin na usdak nga dianakandanon magsayol pakis dahil sa pembo inaltain pente agin maletahan ne dialem pente panginaan da. So ngusal kyo si aturan ne pegay dak islamin sabag si waktu kyo ngusal si aturan ne demikian takiteno in atinin ni'mat binasta dwe no yen atau akan takiteno si pamaranan no dambua ne yen amban me pente pamahadjeno atau akan pangamulyano yene ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala supaya makatulak kau yene hap darajat pente kadua yene darajatin pagsyukur si ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua penne yene ituen bang yan tahinang no atinen pabalinyaw no inbak kasin ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si kau subay penne ikadua tenggihan no yene pagsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegayine pakiteno in ni'matin dok pagwa no ne atawakan pabalinyaw no ne
subay si waktu takiteno ini ikadua step atau kan ikadua tekang yene hinang no subay panya ning pagsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kewatinen yene magsayo atau kan gay nguriputan pente si pamaranan non bangyan takiteno si pamaranan no patekangon na inbetis no atau kan si kadua tekang step atau kan tampat yene tempat yene darajat pagsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala dok bakas na ito nuwe ti hatinen tatapikin pagsukulin si atas 3.20 bangga 20 atau kan 4 episode atau kan 4.25 na ina penta si waktu niya nanuno ikaduenen painne syukru ni'matillahi azza wa jal ene painne pagsukul no syukru ni'matillahi azza wa jal ene pagsukul no si kemon ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ene painte kapangurong no si kawiyuen Nabang kiyopenne idha syakara al-abdu ni'matallahi alayhi iltazama bil karami ma nafsihi. Si waktu na kiyopenne magsupor si ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala pabalik na kitiap maudu tay bo kita gelepas paniya ni penne in kasayo atau kan in karam dok penne in pamaranan nun itu in tapisti kadwe pente tinagnante tu yene in kasayo si pamaranan no atau akan pagnapaka si pamaranan no atau akan gay kuriputan gay kyo magkuriput yene pente si pamaranan no atau akan si ahli no si anak anda no pente bang tasabut na in pamarananin min yene kemon patinen ginaskuhan no ila ini in anak anda nun bang penne da kyo magsayo si pamaranan no hatinen anak anda no rusap talapein anda no na kaya atau akan anak ni en pente in maksudsin bisaratu demikian painne wa anfaqa 'alaiha min thayyibati ma razaqallahu biha dok bang painne takitene in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dok pagsukulan nenein maghatine nus demikian sayo ne si pamaranan ne si anak anda ne kwe niyan demikian bang yenta hatinen tabut in darajat niyan gay ne ye hatinen ine gay ne ye magnapaka tawakan gay ye ngusal in kemon ni'mat niyan sa mahingga painte gialim atau akan gay lumuas amban yene kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala nene pen ko menuhin niya pen ni ko mian dambua kisah in Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dambua yamban me pinakahajje yene pen ta imma sin hadis demikian dambua yamban me pen ta imma yene mu'taraf atau akan mu'tamad dambua ya tagdafu sin mazhab ini Hanbali ine ko mian magurong ye dambua ellew yene inano ituen iniyetuen Ahmad bin Hanbal masyhur te dia si hadis muhaddis te dia tagdapo sin musnad demikian tagdapo pente faqih te ye usuli tagdapo pente yene in madhhab keempat dambua ellew pene in Ahmad bin Hanbal mian magdars atau akan maglecture pene ngurung yene me pente pengajian yene me si kamurirannya demikian pene si manusia no was dambua amban keme penne yene inurungan ni hatinen atau akan mapakali mapahadir yene ituen ngaten atau akan pahadir pente si dars nemian atau akan muhabarane penne fara min bainihim rajulan yalbasu thiyaban qadimatan takitenen ini takitene hatinen dok tawa ewe sahaya sin matanen atau akan taiglap we matane yene dambua penne amban me murid ni atau akan ngaten fahadir yene penta si dars nemian yene penne dok panamit niya atau akan magbadyo dok badyo yene andang tamanan dok yene hatinen penno negeret dok yen pente daran we ne hatinen pinayamanin kinonsentritanin paglubak ne penne kay mian ubos ne magdars in Ahmad bin Hanbal mian ilinganan we ne yene ta idlap matane niyan dok pente yene hatine nituen yene tuen mag panamit atau akan nemmek kay mian dok semmek yene maanbanglin na yene pen Ahmad bin Hanbalin penne waqala lahu irfa hadhihi al-musalla تجد تحته 1000 درهم خذ وأنفق بها على نفسك وأصلح بها أهوالك فأخبره الرجل أنه غني لا يحتاج إلى هذا المال فغضب منه الإمام أحمد وقال له أما سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده itu riwayat Tirmidzi in hadis tersebut yang kini lay riwayat Nabi Daud
Pain na Ahmad ibn Hanbalin, okay, pain niya magsemnek andang, atawakan manamit pain niya, hatinan semnek andang sobra niya, agen ne binasabasa. Takite pain niya, atawakan tilag na inquit nun. Niya pain na si paningkuan ko ito, pain niya binetta doe ko, pain niya, sin pain niya bulawan, dangiwo pain niya dinar. Hatinan in dinar, zaman si zaman, te ko ito, bang may halga nito si Syria, 15,000 hindi dambuat dinar. Na bang pente may lo si lo pege 5 grams yan na in niya pe magano 7 grams din dambo dinar. Niya penne to penne dangibo dinar penne si paningkuan ku ituen. Bang ku penne na tahala dok ala na penne inhatinin in ke manahin lungkaron penne eddoon pahadiya ku penne si kao. Kasupay we yan ininang Ahmad bin Hanbal men bo pente ge takita we murid ni kaysa bo ngaleman in hatinen madju pe me buk na miyan atau kan andang miyan panamit ni andang miyan kaduenen bo ge pasek si hatinen ngiten pangatean ni inriain bo ge takit bo ge hatinen tabilang talang kumamban ni amag pakita we me magnapaka iyan pente amban me dambo ta alilante ten amban ni pente 20 alilan atau kan bisaralay explainan le amban ako ni pente dumen ni manhabis manjari pito kita magbalik at kisah. Ine sambung amian hatinin dok badjo ne yene andang mian okay pain ne guru ko okay pain ne imam ko jero pain ne kumagkalagihan si dangi dinar yon pen hek ka pain ne alta kur manamal pain ne do ko ito na pain ne hatinin baya ko pain ne maname na ay dipen nemme ke pain ne dok badjo andang mian liso ko pain ne melli liso ko pain ne hatinin titen magbadjo ko me anulay. Pagkatawa ni Ahmad bin Hanbal ay nurungan ni dangibu dinar miyan, dinar bulawan, astelan niya salta pente sobra in kastel niya. Salta sambatan may makanakwitin miyat na in Imam Ahmad bin Hanbal. Wey, pain ni inkaw yan, ga pain ni usal na in pagdayanon misan sa kiumel yan hatinen badyo sukat-sukat niyan, si aturan di sa pente dumen sobra ni halga nin pagpamakat niya. Sa meli resab kaya pain niya, yene panamit ato kan badyo semnek, yene pain niya makatip si kauhin. Amban pain niya kuyen badyo geret-geret niyo kay pain niya nemug ne, yun niya gen pain niya, yene tilagin badyo pain niya inusal niyan si pamaranan no, agin niya pain niya tampalin aurat nun. Astelan pain niya nabi in hatinen Imam Ahmad bin Hanbal. Ga pain niya kay katawahan no, ga kita kain kawin ga kayo kasuisuihan, ga kayo kakakahan. Yene in hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbu sabenna tedin Allah subhanahu wa ta'ala sinna baya pain niya. An yura asara ni'amatihi ala abdihi. Yene pain niya pabainat no atawakan pabalingew. In ni'amat bakka sin ni'amat ne yene pain niya si dambua ipun ne yene kapaturunan atau kan kapabuhan we ne yene inni amat yene itu pente riwayat sintirmin hatina niyen sinna in Allah subhanahu wa ta'ala hin baya yene pagwa no pakiteno in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si kawin hasupaya makatulak kau atau kan makapekan kau yene hatinen tampat ikadwe yene tampat in pagsyukur sabab bang takiteno in ni'mat kahadyahan yene hurmatan Allah subhanahu wa ta'ala in sikau yene in karamnin sayunin hatinen pasababa ni en pente yene baka pinda kau amban kahalan pente yene tuen kahalan ini be peme pagkakuriput le hap kahalan yene pente yene itu en in karam le yen pente yene dua in itu en dua pente yene itu en parakala subetenggihan no kaisa izhar ni'matillah ta'ala demikian pene syukru ni'matillah ta'ala dok in kisah niyan tasabbut pente we me kaulamanya na si kitab al-mustatrif dok ine subpat sin hadisi yene in kisah niyan tasabbut si kitab al-mustatrif pene yambag yan tughayyira halak was ene pineseban ga pene takaleno in hadis atau kan ga kiyo kasuisuihan Wa'niya in hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu ayyura asara ni'matihi ala abdi ina paina subpatin bisara in Imam Ahmad bin Hanbal miyan yambagi an tughayyira halak suwe penne te diene talep si kawin penne yene pindahan no penne in kahalan no UN atau kan pindahan no yene in dagbes no UN
wa tukrima nafsak dok pa inni atinen sayuon atau kan sayo subay kyo sayo si pamaranan no jay kyo nguripot subay kyo magnapaka si pamaranan no yun hatta layak tamma bika sadika kasupaya pa inin inbagay nun inlundang panen nun yenin mangimat si kau ingay pa inin magkarukaan sabab maase si kau panganal bagay-bagay asal mangimatin inimen sobrang miskinen puunan pakaurong yene karukaan si bagay mangimat yehin ngayon pente bisara yene Ahmad bin Hambalin hatta layak tamma bika kasupaya penne gay magkarukaan pasawan min bagay yene penne sadika ka atau akan yaktara sadiko ka bang pente hinang pain kasupaya penne gay yene tin magkarukaan mayam-mayaman kau yene inne kabagayan nun yene me ituen pente palamut yene kapung tinayahan nun atau kan yene me kemon yene mo kau magkimat karena pente Allah Subhanahu wa taala pente yene inkaram manasih natasabbo penko bisarate sa atau kan tugila te sa yene me inbua tedo te tapusu te si waktu ke pente yene sayu atau kan karim manasika dok pamaranan numian si waktu pag magnapaka ti atau kan geke muriput nguriputan sin pamaranan nun ini buat pengurung atau akan tapuso no amban me pente yene tuen paduman atau akan kaptangan no yene dan buat do yene in buat sa putih pente sin me yene buat tapuso no atau akan pait amban me kakainang tubang tatunay no yene penne al-aishu fi ragad yene penne ellum keu atau akan inkelum no yu en penne tantu ne saja kalandu kalingkat men bang niya atinin ni'mat Allah Subhanahu wa taala usal no bangga niya sababan atau akan ini masin alta atau akan penganal nun gak niya sabab gak kyo katekan alta sumugawa katekan kyo yene parasan hap sabab nen kita bi kwe tulay Dia kita biningko niya ne pente amban kita bi nanga apple bang pente silahat may apple nen atau akan may silahatin nginom beteng atau akan niya ne amban kita bila nginom buhay atau akan nginom juice so niya bisa amban may manusia kwe kita bila ilay si hospital mag-ilangan gay kamangi sabab kidney nen atinen penno we yene pente batu niya bisab kwe kita bilay si hospital mag-ilangan sabab gay makanapa si heart nen atau akan pangatian nen kalagihan inoperahan. Supaya mesed tebi. Niya bisab amban kwe me kita bilay ne mag-ilangan gelem hospital ginisan niya jaten di saki kwe miya. Hangkan niten supaya sebte yen ni'mat Allah Subhanahu wa taala tu atau akan pad pente hatinen tiya kita dialem parasahan suwe pente tuen hinang te pegi kabayaan do sabi si sin Islam kabayaan do sabi sin Islam kay kaduen pente pangdaakan dok pente hinang tien si aturan ni sa pente tabalik-balik ko naine kay mian bisara sin me kaulamanin penne bangian tahinang no yenen due para kalamian bangia ni Allah Subhanahu wa taala in pabalingyo no atau akan patampal no indakas nen si pamaranan no kaduenen pagsukulan no bangian kyo magsukul masing-masing na pain kwe tabalik-balik usayo kyo si pamaranan no atau akan karim kyo inbuwa nen pain ne yene ragadul aish yene pain ne kaeluman lingkap atinen magrida kyo dok magsukul kyo si keman ni'mat Allah Subhanahu wa taala amban ne pain alta atau akan kawasi atau akan yene tuen ilmu atau akan amban ne me pente ni'mat si pamaranan pe ne me pente ni'mat sin kalasi gituen ine pente bisara sin me kaulamaanin si yene buat ne itu en penne laqad syara Allahu sinara penne dok jinari wa Allah Subhanahu wa taala li ibadihi tana'um yene hatinen ngusal kya to kan itu en usal no yene in ni'mat Allah Subhanahu wa taala in si aturan ne bid dunya wa zinatiha si kemon penne yene pag dunya demikian ari-arihan si dunya sumagawa nen madama zalika fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jal sama hingga atawakan teggelan peinne yene me in ni'mat niyan hatinen usal no di sikabayan Allah Subhanahu wa taala dok painte gay usal no yene si kemon panaggahan pamegesan panglangan Allah Subhanahu wa taala napeggelan painte atawakan teggelan no yene ngusalin ni'mat yuen si kabayan Allah Subhanahu wa taala dambuyan amban me jinari si kau ga kyo pente hinaram atau kan tiniwas we sara islamin
Ya kau dinak ngusaha bus dinak inen nak sikau. Cuma dinak kau ngusaha suka inusal sikau. Suga usalan kay sanen si aturan ne dumain kau makaat. Kadua nen usal no yene si kabayan Allah Subhanahu wa taala dumain pente yene si panagdahan ne. Ini pagdalil tentu. Tasabut ya Allah Subhanahu wa taala si surat Al-Baqarah. Si ayat 50 dok pito penne. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangan kam, ngusal kam, nginum kam. Usalan buin kemon yene penne tayyibat. Kemon yene me pangan rizki sawa Allah Subhanahu wa taala yene me rizki halal, rizki landuk lanabnen, rizki landuk lingkatnen, rizki landuk hatinen sambatanan mamisnen usalun bipenne yene kemon ne tapangurung Allah Subhanahu wa taala in tuwa magawa penne tasabut balik-balik ko si aturanne dok pente dai sa magpakas. Demikian nung penne daran tasabut yene hatinen ituen hadisin Tirmizi mian ine pa inne kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakas demikian tasabut balikan tu inna Allah yuhibbu ayyura asara ni'matihi ala abdihi. Itu riwayat Tirmizi. Ikadua yene para kala tasabut iten penne kun kariman ma nafsika atinen paniyaon pamaranan non atinen magnapa kataw kan gay yung uriputat si pamaranan sayo keu si pamaranan mo siya nakandano. Ikadua pa ulamain kun kariman malakarin. Kun kariman bimalika malakarin. Atinen panyaon atawakan subay keu sayo atawakan karim dok pa inne pagkahino yene ituen manusia saddi pa inte amban anak andano nyo. Na ituento yene tabahagi we me kalamain yene ginisan tampat yene atinen pagkaram nun atawakan pagkasayo nun dok pa inne yene ennem bahagian lokatinen subay yen bang tasabutin ennem bahagian atawakan ennem ginisan tampat atinen pagkaram nun dok apen tasaddi guam ban pamilyano demikian subay tinggihan no inaat si atas yene ituen lime parakala demikian atinen magbuat mua ihap yene ituen ennem bisa parakala subay tinggihan no in tempat nen si atas ennem parakala dok mu atinen ituen subay rod tukuno dok ennem ituen awe ennem parakala demikian magbuat bisa bihap ennem parakala atine ennem telu ennem ne subay 6 na gane ituen kay meta continue tayo nande sa dambuat tu dok danjam nen yanin kaptangan ten mura sa tumu ano niya ang continue ten part 3 nen atau kanting ko ikatelunen tapik te sa yene painte pagkaram atau akan pagkasayo dok painte yene pagkahino manusia atau akan saddi painte amban pamaranan no atau akan anak andano insyaallah taala bang butumul na gene ko kay men kapag pataha pigasal mataha ini sumagawa nen bang niya lay pente kay me tapuso atau akan me bangibaratanuhin misan ni tahakan puro na pente taupik yan naman Allah Subhanahu wa taala dok ase ni si ako ga kamu ni ilawong tawaban ko atau demikian ase ni rusat si kam ga kam pente lawong amban pente yene tuen tawaban ko bang pente niya lay pente na balik-balikan ko da kam magduwe-ruwe asal timananon di separanon bi pente dok siga niya pente yene tuen pagumbuldaan sabab nen kwen niya asal tabalik-balik ko si kamlay yene tuen inaku tuen matukla ko sadya atinen da ted niya bang ilmuin asal da niya asal teggang manamalan mateggangin na sumagawa nen matukla ko ni sadya tanda pente yene kasilasa dok tanda yene pagpungkinaita bisa kama Islam misan sa pente yene pa sebesse pente si pamaranan ko dahil lui enle nage ni ko ano la tigtang ko netuanin daklapal kasilasa walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin.